kwezi wakomoro watukufu mjundo ndani mwe Comores nanu wakomori mjundo wabonze mwe Comores do mtosani zentosa za Kiislam Mwenyezi Mungu yajalie rihunde shauri mwafaka armwele suala ikao ngari hitalfia nao haku emakatamu soyanu nada harmweze janibu na rizimbize na siraone saka mdu angoma wo kongomani haina usiku husho wananyasi mwatsahau aya ne lugha ya mbaye tambwe weirumia harmwe réseaux sociaux bila shaka fiha watu karna ujwari kensi ngarutsa heze aya rijeri zirumie ne lugha ya mbaye tambwe hobo bango juba hata usiku wananya wajo kubaliana kange bidio rireshawiri shijoka mafakanasi hasonti pia sha ekawa vurunga rijo uvura ekawa mbari tsanganya ritipasu emnatasa woi ngarjo sana rihunde taratibu emnatasa woi rimhetsi au makinifu ili rielewane rike wandu wazima sha ekahenu wandu wanzo wajihensi ya ukana wadu wafaume zode zemfukare zahanda zahe mbwana inu karna ujwarelwane henda mnayo hauka sonti au baunde hato wenji singa rungo kijila kinansi sitima dhomana wa parti si wanansi ritwezera aiza hatu vanu awenge plus ngawe plus ahe eze parti politique ngawe madhomana wa eze parti sisi wanansi ngarele hao ze fikira za hatu riwatahe zera aiza hatu zikubalihanihe zisikubalihani hausikitifu ngarjoviri ambabi armahut bashangar joiringe haupande yatekelezwa leo ni raisi wa hena rizimbize rirumeondwa dingoni no guguru hatu fundi wangu mtukufu Yusuf Muhammad bwana ekatamba usikitifu njaka ulinde ya ukana mbuvamana fundi ani homjibali harmwe réseaux sociaux na iha onokana ngabo mhitalfiano waheze janibu zombili seliwa ya ukana ikidhamana mrurumia ya hikma harume onrudu hazi harumia akili hata heze janibu zinu mahadisi ya ndani badala ya ukamrado jarumwa réseaux sociaux yehamba ukane na mwede mwasinganye madzi dani nyelepuhu mwambaka mtuzi mbizele puhe madzi ani yao makalima haina usikusha ngari mwambi yoni ukana makalima toloni sura Muhammad bwana ahandena azi harudi haichansa ya ukajana ramhabilia ya ukana sura Muhammad bwana leo de jojo arabe ukana wetu sura Muhammad bwana aukai makalima katsuvima katsudungana ne shorafa no dhamana wa hao karno parju jabaru pwesheo hauri hinye zemvune zembwana wazira bana me cette fois c'est makalima uyarumiao kutsurumia makalima ya kidhamana uwene sokana leongo jojua ukae mbaba wa wana uke mlezi ulele usulihishe utranki shango rumio makalima ya udhiro ya haina usikuhusha uzidishe baya usunimaze janibu zombili abenge wosikitifu mhu akaminja kaulinda ukane makalima usufamu hadi bana ya doya vuriza sawane ya hangu kaminti dhamana wa siasa minti na statue ya fundi wa dini wenga wena statue zinji kabli ya hangu mi mwanansi haina usikuja banu ndemauna labambe na darbini wena wakati zouja nro wakati zijanai abenge badala Yusuf Muhammad bwana katusomesa katufunda shahaina usiku gubalio makalima ya tsokia sinema hayalonio ya tsokia sine statue ya lonio ya tsokia sine marifa lonayo shangurumio makalima ya kimunai jana ya hunda telefoni nyimeni ya pata direct ya habilio wosikitifu mhu nangarjobireba rudiri jarabo wananyasi wanu mabayeur de foi hembana inu danu matajiri wa hembana inu ani duwa hundra duwa rengembwa na inu waifanya ubiashara ikaunga rijua ukane mabahazazi yao wado wenyu jabanu wanzoa ritenkudi ili waramenoa Comores waeleweze fikra rizitikele zao wazibahili wazivambe ili wa Comores wawaelewe na wakabati mdujo jabanu ya jari ritenkudi hau ya pue mru itotindanu mabahazazi warengembwa na inu waifanya do biashara leora kararendwa watuzija na rakaudo wa shompelea voramba ukana wakatokana rambo wa Comores
eze kweli rirensi wa mzaha sauja wanadamu waongo wajuja warikazema nyumbani kabla ya ukarinja mwele sallallahu alaihi wasallam Muhammad bana sha rikanza ramboa na nyasi ho winji wahani marambi ya ukana dele kalima rilisika rudi rimdejein mwambe kana ikamdu hakuwala nduka rudi harejei tena arikali kuwa zahabili ikamdu hafungu wala hafundu kamfungia tena lanzari muziseni sincèrement ebala karjafanya majlisi rahunda mali za tukanchashi emzimanda nyinga bojoshinda hasibu eze mali za sangisi wa ramhura mtiti wenda majlisi wenda baji wenda tiriko wenda miharuma wenda mitsango ya hizani ngabo joshinda ya hasibu eze mali zo pia za tangisoa Komori no ile mbwana yinu riwasilishe mbabahanu kwezi wananyasi mabahazazi wahembwa na inu leo mwariranda maadui garanzo mrijibu mbabahanu yapo ba ikade namna yoke jako bidi leo muhabili wako Komori mwamenga mwanzoma pesa tena ratu asumana zali homa pesa tena ya jisoa Komori au kaya wa Komori wakuala kadra kanzari jahar mweze daraja zaheze swarafa za mali hizo me riele wa ya ukana mrenge tiyo tsainu nga mwendao nga mwanzo mrengeze kweli mrisijini mrirende wandu tihindu mrirende matretre na bosi karda paruka na maliza daula ya uhaki hau maliza hembwa na inu hau risike mbandongo hau ritangise mrichoka yonti leo darjoreze mbunobo nze banu rwambwana nyasi wana ikari jabanu kabati mrujoji kaza hau kahoro hakomori jama yatima banu harumeshesi wa shinu alhamdulillahi rabbil alamin babo Mwenyezi Mungu yarwasilisha Mwenyezi Mungu aribakili na hikma ikanga bwari bambandu rimea na wandu watajiri wa roho shakar jamea na mafukara wa roho leo wajori tweze nguo bangoni hunu heni mri aribamba majira kahunu arikaujora kamumbaka ni bamba majinwe bami yatima no alhamdulillahi kwa japaro riteza shere wa uwari tweze nguo rijua rokana rikana seluli na makesi alhamdulillahi baba isheri habilu kana ngarisa harmatabu shamnyezi Mungu ajali wanadamu kwa japaro rijua karifo ngarsina mumo lewajo jawari timbulie alhamdulillahi rabbil alamin ekanga bwa ujua karika ujua harikana mumo wa wanadamu matajireze roho Mwenyezi Mungu wa yede ya tsuapua wajua hazwani wanadamu maislamu abenge hamando wananyasi hamando wananyasi mtiparo juhabili ya ukana nga ibidio watsanganywa mali zijusoa Komori hau zijusemba na inu bamu amba ukana baba hanu mrafunga mnambuzi hafe kafungi watsena nile mwatoza zamba dema kalima mu ya rumi yao mtitorengele kalima dimala ukanari 2019 asumana zali hende harenge ni chaguzi harihibia za sababisha leo rilona resistance hata je hunre leo mwambe ukana mharamishe yabo je muhalalishe bana kaina ukire namnayo kaina ukire je muharamishe mwambe ukana rikuala 2019 shakarja kuala harma majlisi karja kuala harma maliza tangwa karja kuala harma tiriko za huziwa karja kuala harma baji ho karja kuala ihonga nyinya matso ya uhimisa mwambe ukana na runjilie mali rihimiswa Komori rendera zeze ni chaguzi narikeradhira mlaneze kweli mtiharamishe zila mjamuhalalisha zinu bazinu kabati mgauna hata puziola siswa Komori lena la pasulo ajao ya jokano wa Komori wa tosheha ngabo façon de parler maibahara mwone sayo kana mali za ukombo ansi wanukwado zifanya bila riele wa bora suka utahari mane bora suka utahari shindane riele wa hena mna yorida hazari sazidu sime ngor mwanro rakaudwa na rente zenongo hizo disijoma na hizo ekale ori mwambia na ukana na renti miba tuza ukana riunjilie mali haba hainu
bwarudi wakanso mkonti wa dharura bahainu bahari ngo joshinda utuasumana zali ngaramba ukara izondrabo izode zemali zanzose na zende zanogwa njumwe zanogwa abo singari parao hamwele kalimalulo omba harafunge mnambuzi ya hafari tsanari mfungi atsena ikade na mna hiyo bamwa wandu kwa fungi eka wandu wakuala wandu konda wakuala tena abariti tsangise wandu bari kuala msababishe zemali hizo zode za kajali za ungweze apeli de Marseille za ungweze apeli pia zo ajali hindri mali izo mali de za kajali harmweze nungu izo pia atangu hizo kamtuzi fahamu mwatawa mwamba bahari tidhukuru ndongo za husumali ikari deside ramba ya ukana na richawe ndongo za mali izo kamtuesheleze mali au kaize mali zirimanisa bwanani asiwahembwa na inu zemali izo ziungwe apele aboka bati ndongo nziro adui wahembwa na inu lahane zemali hizo na kamtuzi ya hamba ukana ibidiri tangani heri toe mali na bumjwa kazungweze apeli zirimanisa matuhumo shuhina jana no kamtuzi ya nga mtongo hamba ukana na ibidiri tanganye mali rendera hunu ya sumana zali na mtukufu John Balozi karna udwari zimbize shagari Samuel suala lulo ranzi riambiwa na nyase ukana karna udwari halalishe shinu riharamishe shinu barishondi shumanzao ikamu haramishe zepo za 2019 ni mabahazazi wahe mbwana inu mwenda mwarenga wandu mwatualizamu wapangao waje wasabote Farouk wasabote Abega wasabote Razida wasabote Fahardini wasabote haina mdu welewa ye falsafa rulonyo inu rimwambie nukana mweshuwe asingarudo mjiani fizik mahusoni habo asukengari juwao nide mtualizao nide mpangao rimwambie nukana na mrensi bawa unafiki ekele ele banguzi mloni londa basumana rihibi ya banyunga mumri yao shaka msuri yeze malirakanizo za jazarimani sarmemba na inuzari ungua kamsuri ya ukana mbiragme playote na mtsangise wandu na boka mtuasulisha za nyuruma leo jemwa beukana karitsuhe na basumana rihibia ewo mwa waparombo watange kawamba kwa tutsanga ikomba kwa tutsanga bale mapesa watanga jana na madjliss na tri kona baji kwa udoma hala ni mapesa henda yamwe mbwana ngajokaje nani kamtu na matonzi mbuwe matsona mna inunga maboma pesa haraka ya jera risanganyeze seluli na risanganyeze enze arudhi na risanganye mabingu haraka irunde maliri to yazali bahuanru wao waunda oriele wao ya ukana kwa jadu hanze mbwana inu hise amjomwambia ni faraha vanu harumambana itokabala haina mdungondo ya wane no balanga abo wendao bala wendo wao ne urohweda mwendo wa zambe balanga mwendo bala hasiba bweze roho zawe kazi ono ndugwa mana uzojibiwa ndokubanwe mbana inu ngabo wandu walobanu walohuzimu wajwa ke mabahazazi ya hembwa na inu ona banunga bwaka abantu hatasheswa shamara shinu wadopara Faransa wahambango una mizinga ngondo watu asumani alafunga bwandu ikao kweleze roho za hao zitokanza zibwema nywele tasili juu hasumani ya rohe ukono nziro hotu wa 2000 euro na 1000 euro wandu wa watu mu maore bano mali zitonchashi za nyonyoli wa maore bano zaidi za 20,000 euro ya umashashi wanadamu wao pia wajabanu wajawatu walawamba wakama jeshi walawamba una mizinga walawamba una relation na mafrike walawamba una relation zao na masomalien zila pia ndrabo zila pia ndrabo wanadamu wao pia wajawa hundumali harumemba na inu wahawo jua kansi ngabo waja wajirani da masponsori banu kwa tina hazichoti ufanya tiriko na kasketi we huza na juba hapo maudatanga bjena wake makoshi ya daula haki watu dwalo na bezu ya rohe sambia rohe shibani hau wafikirio bobosha hau wafikirio salami uwandu tinda wao tido waja wajirani na mabahazazi haba ndo hata Dubai wenda we komande tishu za triko za polo weje wajihuza banu we laba wandu no cette fois singe bidori zeze ndrabo kamna hunda wakatokana leo jemriba hemadzo bangoni bahari rimwambe nukane solution nge bidora mbila neko eli renda harmweze ni chaguzi zo kinansi
mwananti muhura hana armu mwananti muhura hana ekuru mwananti haina mbanogo choka yonti eke mwananti nge tayari adafienti ya shamrati ke Ulaya hakanoa na he Faransa hakane mshahara wa hai Faransa hakanele gari la he Faransa todoka nti amba ukana singa sitayari baishe mahame ngomira ndaru rikarmwe resistance no Comores antwaliha na sambie pirije peni za babo na torture morale na balange na ulezi mbrunende shibani nyimlo Ulaya mwamba ukana ngari sitayari ribakushwarmwe resistance yinu baishe mahame ngomitsanu shariti po gugurusheo mruna sihende Comores yafungwa alafu ya doambe na mnayo kanga mitayari nke pirizo mahame ngomitsanu ate sharia wisho shiji format ya application heda ula haki ijoka ufanya hindini comment dirige ya application hatu ngejoko ufanya mise en jour 2029 irejeze sharia shafomboni directement watina kari affronta sumanazali no fumangarambao no upande huo sikarti tayari upande huo leomba banu nliyo banu ntishibani wala mtina ujikazanda abojwa kwa mamia mjo sa Comores abo wengu hangu wanyiswa no agonzi se Comores nafe se Comores nafungwa sina usiha ekanja una dalilu za kinansi wala timpaka ndamini kodo imamu wa ukomboenti timpaka sha eke kweli jange bidori yambe wananyaswa himbwa na hiyo abengenga mdongozo wanama ususwani walo obo juu ya Ulaya Faransa Rwambia ukana mtisodo haramishabo mwanzao mwihalalishabu mwanzao bamwe jana aya sito jana aya mwetsa haya luhaya mbaye chabwe sito ndaraitaho mbaba hanu yazishiwa rijeri mwambie ni bana mwambie nukana kamna ujwa mtangise mali tena bana hamwabwa Comores watange mali harizijusu wa Comores bamwamba bahanu wafungwa mnambuzi hafa ikafungiwa tena zemalirakanizo ko jomba bahanu zasiha zemalirakanizo kabati mrujomba bahanu zasiha na nikamtsona haya hojamwe bwa Comores kanga mwanzo mtsanganye mali tena baada zijo twazali zonrabo na yede ijoka ukajali nasi mrambe kasima tretre si wanafiki kamtuja bahembwa nange yoje bangara mbaze kweli aukadeje sanga mditukizao kamturumia udoma na mbabahani daraja inu ndao na bunga fanya mezankili zisiuha hayi sojo hamba afuma ribi ya 2019 yuwakati mzimari tende rikana madjliss kwa ujema pesa mbabahani aliyo mapesa yaka ajali appel de Marseille yunguha ya appel de Paris yunguha izi appel rakanizo pia zitambalia asibabu hindi de mwanza shonga wa mali alafu mwanza shonga wa mali huo kamtushinda mwamchawa shahaina usikuhusha mroharume madjliss abanga ruzoti riko ruzuka sketi ruzu baji kwa juhambaye mapesa warengwe zivura za muoni olato weila kozikirio juzitishia mru yehirimu ya Orlando ndiwaza wala waveze triko za rushu babe Orlando vyola waveze triko za rushu jana waka zitumbi tuno zitumbi wavatiri kwa za rushu jana wanzoma ali harondo watu wasumana zali nyimeni banu nyezi muna mvuki shomba banu yalio desire tishamba kaneze malize hija ngwa jo menyema kiesi ngwa jo menyeze vote yode mana mbukana wenda wakati ngaibideza nkili za hashu riticho zibiaze na mnainu rifanya hama nkili za nyivia riticho nengeza nkili za tuzifanya nkili za nyivia bale usufu Muhammadi bwana leo rimwishiao bala yamba ukana wallahi kabna ukavote wallahi wala kasumani ngwanzo baishele watu jendaringa mfunge zivoti zimbire shibani ende zahe ekakartuane mbana inu kinansi inutimbana ya iwana kiujijengo intimbana ya kiujijengo inumbana ya ukana leo ngebidori ke konyonzi maderi tojo koza shati uguguruti ukaidi tibejo sababisha banu rene baba hanu wengi wananyasi wa hembana inu marina le shetani rirenzo bocha simtodo hujamwe habainu bature mwambiani bari mwambiani kanele shawiri zima na rense kibri ritambe kabunga rdopo gugurusheo namo mtukufu Monsieur Bakar Lebil tosana salam na zendele ndam rense kibri rifikiri marashihu ya hasari jorijilia
ikarilo anzari fanye mzahabanu za mabudaji awe karilo anzari fanye mzahabanu rijiamini ya ukana garijoka henda rarenge makesi ribaye au risistemiri banga mwamlabioni na Mwenyezi Mungu ya ukana yoma chiraihuza izeni chaguzi hizo ikarifanya namna yoyoma chikauri huzu akwa wenji wabo ngwajwenda shibani izeni chaguzi zibire sawanu wakati baruani na Dr. Shakuru na tijina na wandu wenji warengo wachilwa shibani na wanadamu wenji wakawachulwa shibani watorengo ndo habsiwa bubakanza bwabire ni chaguzi zibiri watola wasamihilwa baheka rwanza repete taratibu yo arkera vibabo bayabo kar ezabiraja na kazinjarisoma abo karjatirele sone zaribiri ajana asumani ngena sistemu zinji makalima menji usfa Muhammad bwana yaonesa ukana ngwa jozi yavo tu wajojo jau asumani azali hajujenda renge Mhamisi wa Komori na usfa Muhammad bwana kana ushinda yaziye kakarengwa mtikubali mndu hajirisize namna hino harimenyele bwana hino Abdallah Hasani utikiri kabla la kutoka na bakana zevotikazi na urelwa leode ajorisi kasi wanrau meritikubali Abdallah hamba kado 14 Abdallah hamba kado ngabi kanga josa leo nga josa jao alikeradhi wako murungo na akili samba Abdallah nuhutuhumu wala ntinamba uswa Muhammad bwana ni hutuhumu shanga mjambo kaneze fikra mzelo shwa Komori tsinda hizo beze fikra hizo ndizo rarumia jana za turu wasulisha baba hanu zode ze fikra rarumia jana mwarengo mwatwazibani hatoshukwa kausa harenga mbuliani weza hiya kahanza zifanye zakiri ngari njoro mupande wae hotuba ya Yusuf Muhammad bwana mtukufu fundi wangu ni mstahili rambie bandi ya wananyasi nambie bandi wananyasi ya ukana wanumra siasa wongi na haki ya vubulwa bana kati mdu jovumbwa mjomba mdu tiharma siasa ikati vumbwa Yusuf Muhammad bwana abungu yelewa kana ngiwa haku ni mvumbuwe au kangu fanyo siasa yedha manahashu rajara hitilfiana hasiba bufikra ya tembea unizo ritso zi ahadi ya ukeze fikira ndaisho tanke yefundi abanga rudore jemba bititi harmweze kiswaza wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimwambia fundi wangu Yusuf Muhammad bwana ya ukana leo kutoa kalima baada ramba ukana puhu kazimbiziwa najis ujahuri jibu hamba ukana ena mwende mwangarele puhu msinganye najis kaba sababu jela rasinganye najisi hiyo najisi hiyo rikause jere de halali wa Komori wa ile biidhnillahi ta'ala kaba sababu shaitabu ilo banu hinri tukufu Yusuf Muhammad bana utidiwaze hadithi ya Abu Jahali na mtume Muhammad ya hadithi virindi itokaba la Abu Jahali kajaka ujua ya ukana izo mtume ambao izo kweli shabaka hinda entre Abu Jahali na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukufu Yusuf Muhammad bwana Abu Jahali hakawelewa ukana ye mwana wangu ye mwana mdahoni uhauka bati ndongo za ufanya za tufanyiwa sawa na ledaho nuhandu za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinzi jaje hindi leo yambo Muhammad yedo ugo mtume hata ya sheishwe usilamu ya sheishwe dini ya riniko amna abenge ya hatarika hindi harma Abu Jahali hatari ya kabala hindi hakawele wakazila dizoko weli mtume Muhammad ya zifanyao hakawelewa ukana zinu mtume Muhammad ya zifanyao zindeze kweli sha de kibrika nyinji kibrika nyinji leo bandi hatu miujuzi isa ya ukana yeba kweli yemana mafundi wanu hawazi watu wa siasa wanu watsoeli wazinrambao daboriluana nyile ritsondo wa siasa auratusoma azhari auratuenda Arabu Saudita auratuenda Saudi shanda Mwenyezi Mungu ariba hikma bahi na tuzione sanro zote sifa za kimwanadamu Islamu tena njamba mrwe kafiri zote sifa
sifa za mwanadamu uelewa ya ukana kweli inu haki sha mtuzi amini hau mtuzi kubali basa tamanti na ukubali sati leha tamanti na uzikubali amanti na uzikubali hizo zote sifa za ukana leo Mungu tengo nzia ya kisiasa maudu ya jake dhama na wahensi akaborelwa kamaudu zojosi hango josiha na abo maudu abongo totoke mziro rahana we asumani hauka kuna wabilo ka rejei dingoni urejei leo wa Komori watamani wataha ya ukana isabiraja na pia na zitireleso si wa Komori kentirelewe koma ena mna rijoka ujigabili rende harmweze ni chaguzi zinu rihunre taratibu ya ukane mwanadamu ikao hahibenti inu rendera mwa fronte kinanti abenge upande huo mheshimiwa mtukufu Yusufu Muhammad bwana ngebidio rikubaliane baba Mwenyezi Mungu ze mujiza pia hazifanya itotoke fikra yangu hobo abega hayuroho wa Faruku hayuroho wa Saidi hayuroho wa Muhammadi ngebidio rangalie de maru ndaya jozali haniha harmwe fikira inu hasara rijoi parabanu hindi karim ranti harenge kwezi mtukufu Yusufu Muhammad bwana yu hasara kuri joi parisabana na karna ushinda rijira trape tena rabenga pozo reserve Yusufu Muhammad bwana kaire ngerende mwanadamu hari uwa hari fungu hari bohoshana rimrihe yabo karina ujuari zimbize rirudiriwane parce que communauté internationale waongo atojorire mambuda akabo kweli sima terrorist hawandu wari kubale ukanze voting as doka transparent sharamba karja amini bema chartura ka yatsa hakaja kubali hani hapia abonga ndora jichar mahatwari kairi rende riangale na mne machi endao ekari joka ne machi ngendao na hii ritifanye jom terrora ufanya 2019 ikarambanga rimenyao hindu shana rikubaleane kimasiwa kinati ya ukana leo deri hezo frame ya hembainzi ya sumanazali ino ani timzaha shangzopia ngazijohuja ama hadisi izopia ngazijohuje kari kubale na ukana eshauri ko linda shibi rizimbize auka omziora hamsuona abo Yusufu Muhammad bwana omziweze votizo nsuona njamba kuna hena wapaswa kesi zima mkazi warengwa yabo ja kampanya rondo wahifadhiwe ze voti za hisa waroha njazamba shaukana uzieze voti jimla ya hemasiwa ya ukauze ze voti jimla ya hemasiwa abongo tonenda warudi mrumia ili mkapanya rairumia jane ze voti tena razidanganya rambwa sidera menya rarengewe makiesi na wote fikirukane za birajana ngizo msomo leo rikaubiri sisi rikedo community international rizibirie hawasto zeni chaguzi zinu zitinje mtsanga ulijokuwa Komori ngwajori sawa rikemakini ani oliokana wanwazi tembahu matside ya kaubidi rizihifadhi rizibiri ya haumakinifu riji amini ya ukana gardu shinda rirengeze dhamana za hatu ritimpaka wajeni wajua rengeze dhamana rikubalukana si wa Komori na rijojo rengeze dhamana za hatu kabli wa wajeni wa ukana leo warenge dhamana mimi ntina ukubali wananyasi mrambia ya ukana sharia pia ngisho na sumanazali ile jeshi ngilo na sumanazali haina mbano kwa choka yonti ngio harume ye milki ya sumanazali ne miho na sumanazali naam karija harai shaizo pia kasimu jumo wa Komori izo pia kasimu jumo wa Komoro akatojamba wa Komoro wajo kubale mbaka basi abo bahi izabili dizona mabiani leonga monao desire harengwa ngabo atsahe mahakama yala watsoye amini ani kwa tsomba kana rirenti badesire haliwane dhiibu hauna rirenti basambi haliwane dhiibu sha ezisikiti shauhindi leonga bjohi mawanru wende wameukana harina rafanya apeli Abdallah kwa hazaba jana abarende rafanya apeli kabli anti hukume
renge mavoka undafanya pelosoni mwe mahakama yala ya makayati ngo mhono na asuma nazali emana leo hindi mwanzo mhunde maswa mwende mwafanye kweza mwe mahakama mwabaka msu amini kamtu enda banga jo muhibiani ena mrambie ye barua muyanzi hao ende atowe desire mtojo uyanzi ha mwende harmweze ni chaguzi yala mahakama mwabaka msu ya amini nga mhunro maswa mwabaka bidwari fanye apeli ya desire bidi munde mamuda yi haki wende na bwe mahakama kamtu amini bayo ya suma nazali yaonda la mahakama leo mwamba ukana karituhe na banga unasuma nazali aningabo kote kao si ujua renderi hombo ye haramu ila akanyuza mbaro mwamba zila haramu zontipie singarele wao eza bari hindi ukana ngabo wakati si ujua renderi cheze ndime zatu hombo ye haramu ila alafu hunu yakabidira ndera mtora mbaka kartuba be haramu ba unwe haramu ndio nyinji shainwe haramu yontiti haramu vanu engeka kweli ezenongo zinurika unu hasuma nazali karema hakaka vanika ubidiri haramishe zinji hatari tizinjie nga bwana nyasi wahe bwana inule wamba uso haramu wakawenda hata wabwa asosiasyo za urenga mapesa na wezi asosia hizo zikenda zarelie ne mahakama ya la wambanga yo haramu nga harmu mihono asuma nazali shawaka utaha garante ze asosiasyo za hao hizo zirekonesewa nomba hanza kaurekonesewa na harmu mahakama ya watu amini sikena mnayo sidoenda kanga bomba bahani kaunga mjojo wa mroulime mpombe mbabe mba haramu hiyo shanga bomba bahani kauka mnaujo kusoba mbe haramu nyinji na haramu titi yu haramu kabati ha na hi haramu titi kuyo haramu abengena kera leo ritosodo ju harama garundo mahakama yaure haramisha shekara bazavu wote ngaraboka mahakama yango ya haramu mahakama yango nasuma nazali mahakama yako karsu amini shale mahakama ngamunjoya amini yatoe desire yeto desire abonga mjoya amini alafu eka desire mahatolwa haungarsina manyanyasi yafungwa yatolwa nyuhaba ukana haruha heze mvuza hatu yede mana ramwambia nike enarende riborisu amine mahakama yao rawane nae rimtoheze mvuza hatu jamwelokana ekadezire hafungwa hanzia za kiuharamu hatolwa hanzia za kiuharamu hakati mahakama ya uhalali yalo yabo shaka rusuzi ya huenda rame ye haramu hiyo ridwa mwana ritolwawe shoma bana kaubiri rendera fronteri gabili ye haramu inu rendera ikause halali karsita yare ay mashallah kujafanya suala mtukufu ali amada shalifani hama suala kone saukana wa ushahidi wa mahakama naam yode mana batu namba ukana na rendera ta ushahidi ya ukana rende haribiha hariboho shariti zimbize aboriti zimbize abo habango jolo hadisi yode mana namba ukana kweli karituzi amini ena rendera ta ushahidi wa udungane na hikma ikaramba hikma abunga rijua mrahibiwa ye haki ya hahe ezi jo udunga yabo hindri ikaye mreti mbonya ezi jo udunga na abo hindri akaba kada namna hiyo abo desirare mwana risorati atusikwe machini jo utamani mrabihe sheika huene sokana abo wa ushahidi abo batunarendera tu ushahidi usoni mwe dunia ukana rende dunia wakubali ni chaguzi zireba dunia waelewa mambo kana kazobira hanze za transparent dunia wakubali ya ukanaza ifotizo kazi na ukana mashaka imana hindi baturi hara yao ritoenda ya dunia wazihakikisha ukana kazi jabirano shamtoja mkenzi mfanye filmu na tabiri mwambezo asumanahu ruzo asumani hajirengeziza asumani ngodo wake president ani mrenge ufenya mutoro honi rijitemba umahedari jizingamani sandai emakati ya jao mjojo mkenzi armwe upando hanyu wa mtuale na mnamjokana mataheze dara mjoko ubishia mlale shakarna uelewa na mnayo ukana rizimbize asumane darenge 2024 tende zahe
bujo jambe jojo kautsaha bujo jwa yambe haina modeli wanogwa jo kautsaha shakar japaro kubali ile kalima lolo la ukana rizimbizi asumani ni chaguzi arengende zahe njendari uwe au yarifunge arihibie badalo hananya swanzo tamani harima pesa za kampani warengwani kiwazo tena ritogwe mapesa ina mnaofanyiwa otodorenga mapesa unjilia no renga wefanya tumoba shareni ulona mapesa nzonda ratse karenge ajari nkara to asmana zala mdetse zinrabo mapesa kamenji wakabatiza fanyi wakabatiza rendwa sumanikana uruha mapesa ngujoroha hezeni ya zaho wa Comores kwa Comores kubali wa mtowe shatira sulumali bazo zitolo aziji mitsango minji kwa ujwe mapesa mbani ya waswili ya kaajali de kinyume zemalizo zikaajali zilitabaze ze apeliza hatu zilita umani mbana hatu yinu mapesa de kaajali zachezari ungwa mtondole mbana hatu yinu naridua ze mapesa rende kiukomori na nia na ukweli lezijo utuwa sumani azali yao abengata mpakara banu amjocha taaliki banu nyezi gwa jahiliye wa Comores winji wa hao wasani waili wa ukana kabati mrajabana teze mrushihere shawakati fikiri kiasa utosha ya ukana wakati wa ukana lewe Comores idirikiwa sauja wakatoke Comores idirikiwa sauja ezimbwana za mahamfukare raziwana na konferansi na mikonsi ezenatija tindazinu sidukana riparwa Comores wanjomi vuvuni walale usikuo wana mambo wa Comores walale alafu usikuo lala mambo wa Comores ndo wane yabunga tuko ile wacha ngarsi banunga songotwale namna utubo pare omba bana biliri unde bahati ya ukana mkomoria juhe ya sopara ne mkomoria manifeste peplo uyo irengeze vamana za hao woro usiku mwa Comores ndo walale sho usiku olala do usiku mwa Comores waju usiku wana ralale usiku olala rawane la ebengeze fikra ya siasa itebeze wao ni Muhammad Ali Swalih na Abdala na Yusufu Muhammad bwana karsidongo ni mwiyo kama mbongo ndwalale shasisi ngarendar mwezeni chaguzi Mwenyezi Mungu kujori jailiari hunde alafu enzi ya nyimwa idunga mwabanga mzeze voti Mwenyezi Mungu na jailie mziziye kablia Mwenyezi Mungu na jailie mziziye mritimbulie insha Allah taala shariti mtimbulieni ritimoneni ba 2024 rudi tena mjamri charma parara banire mwabaya endelee 2024 mtije banu mjamchwarwa mwaparara banire mwabaya endelee shaka mjambari mzie akanga modo mwamsahilishe ngamone mwombe nafasi ngamone mwombe umakinifu ngamone mwombe uchezi ngamone mwombe banza yabire yode namna mwadhumani mwatumaini mzifanye nabenge ngarkazo banu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.